Yang laki din! Ay napaw! Naura man dya bye-bye, di ka paila bumangon mo. Anya laki din. Naunay ka na yaminda. Bigbigat pa lang nagpig sa tangiwat mo. Ura lamang nga gidi bangir a barangay. Anton, sa anak nga agsaw-saw akastoy no amom kumamat yar aramidam. Agasa man day tang aramid mo. Minalom ka mutan nga uminom iti arak. Iso ti makagapo no apay amaaldawan ka abumangon iti bigat. Ken saan kan ang makatrabaho. Ha? Awanan ti may sang abagas. Awanan ti eso amin dito'y balay. Ngam nakarelax ka kit din nakasta. Maturog ka ginggat kay kayat mo. Ala, Huston. Bumangon ako minda. Huston na ita pa nagniwat mo. Nakababay ni ti karuba. Nito, amo na ti agbain. Ay, ti awanan bain. Amo matgayam ti agbain. Ngam no apay akanayon akasta ka. Anya lakit din. Ay napasensya ka kuman mare. Awan mo't kwartak ita. Naranaam akimus at talaga. Ha? Manulang ngamin ti masusweldo nila kay ko iti trabaho na. Dakkel ngamin ti maikalkaltas iti sweldo na gapo iti loan na. Kasta ka di mare? Ay, una yan ti kastoy. Awan mga min agpautang nga sa bali. Iso asika tinapanunot ko. Nungay mang sapol ka ngamin iti panggadam mare. Ah, Saan mo't ang maaw-awir dagiti anak yo. Mabalin mo't nga ipan mo idano ti aldaw ijay ayan ni katugangam. Tapno adda ikas na magtrabaho. winto mare. Manggedak to. Anya, umutang ka ko na, mare. Wen ko mamare. Awan ngamin pagabastumi italawas. Kitni, awan pa'y maswildo nila kay ko. Awan pa'y swildo na, ijay pakikonstruksyonan na. Kasta ka di? Ay na, mare, pasensya ka. Awan may pautang ko ken ka. Diyos sweldo ka di na panalawas kat inlalaki. Anya? Un, mare, inlalaki. Isong awan na bati. Ay, wen kaya. Apay namin nasaan ka, manggad. Kat mabalin mo matin tagtrabaho. Ha? Saan mo tan ang maaw-awir di ubing nyo? Kwa? Manggad ka ngamin tapno saan ka amang namnamalang kinilakay mo. Kan saan ka amang namnamalang iti kwarta mautang mo. Ha? Amom, datayo ang babae. Nasayasayat lata na dabukod tayo ang kwarta. Iti kasta, numaawanan tayo iti abasto, kat awan pa'y sweldo at asawa tayo. O, di adda pag-abasto. Si kakit dimot, mare. Pudno ti bagbaga. Manggad ka ngamin. Uray siyak mare, imay mat dito'y balay idi na minsan. Umut-utang, ngam saan ko apinautangan. Ha? At damat timbubulsak angam. Ay, uray siya. At damat kwarta, ngam saan ko ngainikan? Unay matan. Tunggal umay di balay. Awan nakit umutang. Huwag nga rod, no apay mat ngamin asaan amang good. Iso pa Nagdakilan ti bagina. Ngam saan nagtrabaho. Nagsaltumat gamin. Mang namnama lang iti mamartek nga asawa na. Dayta nga rod kat, mamartek nila kay na. Nimindamot sa dot. Ay, anya lakit din. Kasanon nga, no awan pa'y sweldo nila kay na, kat awan abastuda, awan agpautang, alangan asaan dan amangan. Tsaka mo, nagtaytayak pa iti panunot na tayo aminda. Kaslasan samot nga minan. Anya laki din. Ay na, pasensya ka kuman kumare, ngam awan mo't kwartak ita. Ha? Oray da kami, kat awan mo't laang abastumi. Saan pa ngamin ang nagsweldo nila kay ko? Anya ka matan, mare. Itak lang nga umutang kun ka. Anyang nga italaang mare. Idi na minsan laang nga aldaw nga imay kamanan dito'y balay nga umut-utang. Ha? Mare, mabalin mo mat ngamin ang timanggad kat. Apay ngamin amang namnama ka laang kinilakay mo. Na imbag kumamot, ano saan nga mamarta ti asawam? Ay,
Manggad ka ngaminan. Ado mo ti mabalin mo apanggadan di sentro. Lakit di kayat mo ah. Awan nga rod, mare. Awan a talaga nukas talaang. Alangan kit di mo't amang namnama ka laang iti mautang mo. No ngay awan, di saan kayon amangan. Ay, anya lakit din. Ay, kat mapan ka pala umutang iti tersena ni nanapiling abakad. Dayta ka man ako nakon. Pasig lang a utangan. Adun ti utang ko ije tersena na. Iso asigurado asanan amang tagday jay. Padasam ngamin No kayat mo, si Kantimapan! Anya? Basol mo amin dayto Anton. Manulang ti masisweldo mi ti trabahom. Nga maalampay laeng nga igat-gatang iti arak kas kadanoan niya di tabisyom. Anya ka din na kitang ibagbagam. Naminsanak lang matagimatang iti arak. Manumul na dayayan ngay. Ha? Nakunam amanulang ti masusweldok iti trabaho. O di manggad ka kumamot. Saan mo ito narumbang awirin pa iti ubing? Anya? Na talamang namnamat ang mom. Nilakit din. Ni Minda ti sumungad ah. Ay na, sigurado nga umay manin umutang data. Ay, isarak ti rida wakas to eh. Payman no anyat makunana. Kumaray! Kumaray! Ilukatan na kumamot dun ah. Amok ka da ka di taunan. Oray ditam. Amok aday talamanin umay umutang ti aramidem. Kwarta manin ti ibagam. Nakalukat mo tiri daw yung ita. Nung napasungadan na klang, insaram mo tan. Di pa'y la pumanaw ti salbag. Saan ka nga ilukatan? Uray agan ano ka? Di ka ka mapanmanggad tada kwartam. Saan aday ta umutang lang ti amom? Mala, inak nga rudan, no saan nak nga ilukatan maray. Inakaon. Ingkalaeng. Aniya? Insaram ni Minday tiridaw, kumare. Aywan mare. Ay, amuklat tangaminan ka. Basta umay ijay balay, awan lakit umutang. Dahil tangarod ka. Manun adaras ng embagakan kwa na amanggad, ta saan meten ama aw-awer dagiti anak da, ngam awan latamat. Ay, nagpunipunan nga ron ti sadot sa albaga babae. Saan mat apan nakibiyang? Ngam no kastay ngamin nga addaan na, ibirok kuma ati pagsayaatan mo. Ay, wala. Alangan ti Dimat. Naimbag ko man o atorni nila kay na tayso. Mabali nagtugtugoy tagmalmalam. Ah? Anya lakit ta atornin, mare. Katwan mat. Siyak tupay nga awan anak na. Kat makitang dana. Isuntogi din. Iso ano umaymat kan ka nga umutang manen, makaammo ka maten. Ay, kat haramidag tumatan iti kas iti naramid mo. Isaraki tiri daw. Anya laki din. Aday tangag pa'y sumanan ni Minda. Sumungsungat. Medyo adayo pa lang. Nga masigurado kung umay manan umutang ti loko. Aramidag mamatikas la iti naramid ni Mari Openg. Isara ka kastoy. Anya ka matan kumari. Napasungadan na klang, insaram matan tiri daw mo. Maikat ti kinabaklak mo kastilang. Paliwak man ti boses ko. Awan ni kumarem. Nagtalawin. Anya? Ay, una yan. Kadala ko maibagat kan kwa na. Awan nga road. Ada na pa na. Saan mo nga ipilit? Yan laki din. Anya? Ala, umanaw kan. Tapno saan mo amang nagtisa na rumbang. Madama kami kin ni bakit ko.
Ngamday tala umay agsapsapul iti tao tar aramidam. Ala, pasensya kan ano asino ka? Inangarudan. Ala, ingkan, saan ka ngagsubsubli ditoy? Anya, insaraan ta ka itiri daw ko na. Wen mare, nalabos sa kinaimot da. Anya, Sumungsunga dak pailaan, ngam insarada kit din tiri daw da. Ay, una yun akin na alas ti ugali da mare. amangan kit dimot kami, no amu da amapan kamanin umutang kadakwada. Anya? Ay namare, isusiguro akasta nga isirseranda kan itiri daw. Gaputa day ta kanayon ti adda iti panunot da. Ha? Kanayon da panunuton nga umutang kamanan, nga lakit din. Ay, salbag kit de. Salbag tumanan inton madamdama. Ako unget ka manon minda. Ang lakit din na ya. Kasano asanak nga gungat akastoy? Nabartag ka manan. Awan lang arud ti aminan. Maramid mo pa ilang ti agbartag. Una yun ay ati kastoy. Di ka kalimatanakan ba kahit nakiilumak lang. Saan ko akwarta tingkatang may tiarak? Ay na, uray pay. Makapapungtot ka nga asawa. Awan sir-sirbem. Sana ola da serbina. Aping ibagam nga awan serbik kat itid ko matamin ka ng kaamat matgatak. Sana ya? Ha? Itid ko amin. Saan mo lang amo ti mga budget. Isa kanayon tayo ang maawanan. Apay no manggid ka kumamad. O di saan ka kung mga umanungat. Takasta. Anya? Sakpay lang mo ti pangibagam nga awan serbina. Hindi to ta saan mo mata salunsudan di ta bagim no damot serbem. Langit din. Ne, bigaton nga masan pailangan nakariing ni Anton. Anton! Apayasan ka pailangan nga bumangon dita! Aldawan! Nauram ton dya baybay! Ne, apayakas lasan nga umang angas ti loko. Ay na, nalipatan lang samad tan ti umangas. Gapoy tinalaw sa bartag na. Ay, inakiti ka aruba. Agkidawak iti tulong da. Nimindaman day tagdardaras asumungan. Sigurado nga umay manin umutang tiloko. Darasak nga isiratirita wakastoy. Mare, ada ka didita unag. Adda ngam awan may pautang ko kan ka. Salbag ka. Mare, pangaasim kumamatan Ilukat mo no adda ka. Nita, awan lang arudan tagsasaw. Di pa ila pumanaw ti salbag a babae. Sigurado mo't lang a kwarta ti ibaga na dayta. Iso akasayaatan agyakon ilukatan itiri daw. Marwam mo't. Na. Naim paglakit din. Tanapasungatak tawanan bayi na minta. Iso dahi ito yung turong dito balay. Isa ka dagos dito. Mare, ada ka didita unag. Manigas ka dyan. Awan may pautang ko kayo kasalpag ka. Pangaasim kumamatan Ilukatan nak. Sa anak mo't nga umutang kat. Oho, imposible mat ha. Kanya ko mati umayam dito no saan nga umutang. Ha, awan latam mo. Ay na, kasla nakalukat materi daw. Tay sumungsunga dak. Ay, talagang sakit din awan tao. Ay na, hasino ay nga tanti tumulong kanyak. Nakariing nga tanti asawa.
Naibaglakit din, tada ka, Mare. Ha? Apay, Mare. Kasla na bang banog ka? Nagapam. Di taman ka aruba, Mare. Ngam awan pulos nang ilukat kanya kitiri daw. Ha? Pangasim man ko, Mare. Tulungan na. Ipantan nila kay Kuya Hospital. Kasla nalipatan ang samat ng ti umangas. Anya? Ay, anyat kahit mo asawan. Nalaos nga min ti Bartek na idirabi eh. Itay bigat. Kasla saan matan nga umangangas. Isuan na panak di ta ka aruma. Ngam awan ti uray may sanang ilukat itiri daw na. Ay, daay ta ti ibagbagak. Isu asaan da ka nga inlukatan itiri daw. Gaputa pagarup da siguro nga umutang ka. Ay, kita ang manday ta. Uray emergency. Pagarup da nga umutang ka. Isu asaan da kan nga ilukatan itiri daw. Anya? Ala, ayabak nila kay ko, tayo kita ang ti asawam. Ay na, gyaman akta na kariing kamatlangan. Kunaklakit din, numatuluyan kan lakay. Nya, si kakit timot minda. Napukawan na lang iti puot. Sa anak pa yamatay. Nya lakit din. Numakarwar ka dito ospital, ingka mana ni Jayan dagiti manginom ababarkada am ta uminom kayon tumanan. Anya, Agyaman ka, tadapay ni Mari Lydia kanti asawa na ang tulong kanyak. Iso na ipanda ka dagos dito eh. Iso lang ti saan anang isaray ti ridaw kanyak. apay nga ro dagiti kumari madaduma. Insiranda ka. Wan nga road. Oh, kita mo na ita. Ipagarup na siguro nga umutang ka. Iso asanda ka ngayon lokatan. Insiranda ka kitday. Eh, anya lakit day. Ay na, Mare. Pasensya ka kuman idi may kaidya balay, ha? Ah, Pagarup ko nga min nga umay ka umutang. Iso nga inseraan ka itiri daw. Jakmat mo nga emergency gayam. ayos lang, Mari. Amuklatan. Si kamang amin. Tunggal umay ka ije balay. Umay ka umutang. Kwarta ka na ayon tibagam. Ay, Daytan tibagbagakin ka. Manggad ka man ngamin. Tapno saan ka amang namnama iti utang. Kensweldo nila kay mo. Mari. Tapno saan apagarupan dagiti tattao at tunggal mapan ka iti babbalay da. Kwarta ti mapan mo ibaga. Nga uray emergency mo gayam. Wan, Mari. Marugita. Manggad akon. Anya lakit din. Anya? Panggap mo ti lumaban man ang counselor, lakay? Wan bakit? Dahil ti plano kita. Ang lakay, di napan nga eleksyon, naabak ka. Ang mga numaabak ka manan ita. Saan kumamot nga minakas sa tibagbagam Maria? Di ibagam kit de, mga bakak. Ay, alaa, adakin ka dayta. Lumaban na ka talaga bakit? At dagamin ti planok ita, anay dumduma. Itikas dya planok, masiguradok ang mga bakak. Anya day talakay. Katibagamat kanyak nga asawam No idinapan nga eleksyon, naabakak gaputaawan ti inwaras ko akwarta. Anya? Ti plano kita bakit? Agiwaras sa kiti kwarta. Anya? Kayat mo asawan. Gatangam ti butos di tattao. Vote buying kasta ka di? Kasla na. Ay. Agar aramid ka. Intun kon. Di ka di madaragan bakit? Planado ti amin. Amo nga iso da ito yung ti kundaway kong agtugaw kas kansilor iti ili. Pangalam nga ron iti dakkel agatad nga iwaras mo iti tattao no bilang laang. Ha? Ay kano kasupulan nga ilakok ti lugang ko. Aramidag. Agtugawak lang nga kansilor. Bakit? Ay na,
Diyos mio, Marimar. Ay, sana all masaya. Makapailik nga rod, Mare. Dandani ak na idugmam itay di kalsada. Apay nga adanda ni pailaang mare. Ay, di ka pala na idugmam nga rod. Ay, sika talaga, ha? Amo, Mare. Lumaban mo't gayang maniniton nyo akan si Lorita. Nalabsak nga rod agiti kaslabakes at tarpulin na iya kalsada. Isukit ni makagapagistayak na idugmam salbag. Anya? Manan? Wan, Mare, ay na, pakanawam. Ay, naabak lang nga rodin idinapan nga eleksyon. Kan naabak pa 3 years ago. Gamita, napigsapi lang ti pakinakam na lumaban. Kat, aramidin na nga rod ka no ang negosyo ti politika no bilang tamapagasatan ang mga bak. Tiyawanan pa in. Iso asan kayat nga ibutos na giti tao. Nga putakas tati intensyon na anang sirra kiti politika. Pudno day tamare. Awan kat babain na lumaban manin nagposkol ti ropa na kunak manin. Awan lat pamatik ang mga abak dahi dya pinarswa. No dakas ti intensyon na iti politika, no sirkan na laeng tapno agkurakot, otot na. Ha? Ani lagi ding. Makapaulak man dayta. Makapaila ka talaga na, Naabak lang aro din hindi na pan eleksyon. Ngamita, lumaban man eh. Ay, amok ti ugali day di aton nyo. Sarkan na lang ti politika, tapno agpabaknang. Agkurakot iti kwarta ti gobyerno. Day tangarod ket na. Padpada lang arudin nga wan nagadalan na. Nangalalaan na nga tamot ay ati turod ti pakinakam na lumaban. Supay, arig na lang nga padpada nga gipaspas iti kalding. Yamni, agnayangay mo tinakansilor ko, no? Ay, jak lapat yan ang mga abakday jay. Oho, amo ti tattao, no kasano ka bangsit, ti bangsit na. Doada paikit di ang agasawa. Sumat. Hay, sarikan da ngagpaiso ti politika. Ngam saan ngagserbi ti panggapda. No diket, sarikan da tapno agkurat. As easy as that. Nalaki ding. Anyat ko nam? Ilakom tilugan talakay? Uwan ko mabakit. Ay, awan gaminan ti amok a pangalaki ti kwarta pagkampanyak. Naibos ti kakaiso ng iduldulin ko. Anya? Amin mo't nga minamalabsak kita gigil na. Narigat mo na, no saan ko apat gan. Amangan mo iso lang ti makagapo asandak to nga ibotos no may nga eleksyon. Ay, katsi ka, loko na mga ilakom. Uwan bakit? Ilakok lang eh. Di ka kanimadanagan. Tanong mapagkasata ng mga bakas kansilo. Adun to tilugan ta. Saan lang at alun o pat. No di ka 5. Anya? Uwan bakit? Saan nga imposible dahil ta mapasamak? Laki di mga baka? Anya laki din? Nay, apay paray. Magmag na ka matawin. Ha? Apay tilugan mo nga eh. Ay na pare. Inla ko kun iti na panalawas. Ha? Ginatang ti kumparik nga day ili. Ay, kasta ya. Apay nga nila kang paray. Nagmayatan tilugan mo. Ay, saan ko kumangaroon nga ila ko pare? Ngamawan nga minan ti kwartak. Nga usarag nga kampanya. Iso napilitan ako na nang ila ko. Anya? Padasag mamuti strategy. Dagiti naglabas sa politician pare. Ginatang dati boto si tao ka. Anya? Vote buying ti panggap mo paray. Ay sos. Madinsa paray. Ha? Una yan. Pare, iso ano turuda ka nang ila ko itilugan ko. Sana balin? No mga bakto kas kansilo. Ore man, no 5 ton tilugan ko. Anya?
Ay, si kakit di mo pare. Kasla ko na malimaban ka lang nga kaunsilor. Tapno agpabak na. Ha? Ay, saan mo takas na pare? Lumabanak, tapno agserbi. Ay, anya lakit din nakapanunutan dayta. Diyos mio, Marimar, kunak maning. No siyak lamay sa. Uray siguro bayadan na kita 500,000. Saan ko ay botos? Ay, oray siya Oray pa milyones titid na kanyak. Saan ko nga ibotos? Nagala sa kapanunutan. Ay, oray siguro warasan na amin ti umili iti ribo-ribo no di damot kayat ti ugali na. Awan lata. Ay, wala. Amo ti tao ti bangsit ni Tonyo. Duwada nga gasawa. Isupay Isu nga awan pa matik ang mga bakday dyan. No siyak mo't amay sa. Oray ikanak iti mano aribaw. Ha, talaga jak kayat nga ibutos. Ha? Panagkakampanya pa'y lang ng kasta una yun na pangas kan lastog na. Kasanun nga'y no mga bak, di ka nakarkaraon. Ay, wala na. Putno dahi ta. Ha? Itanto, kaya pa nagkakampanya. Numasabat nita kalsada kat naka-chin up. Ha, ako namlan bagi na ti dalan. Day tangarod kat. Iso ano mga bak day jay. Sigurado nga ad-ad pa'y amanayunan ti lastog na. Mangibadok iti pada na atao. Ado ti saan nga kin kaya tamang ibotos kin kuana dito lugar tayo na. Ha? Amin kami a pamilya. Saan mi nga ibutos oray karuba. Tanagalas mo nga min ti ugali na. Ken kang runaan na. Nagalas mo laeng ti intensyon na iti politika. Anya, naibusan ti kwartaan naglakwam iti lugan lakay? Un, bakit? Nagbiit ang naibos. Aduman nga min ti paggastusan ng runa no kastoy pa nagkakampanya. Anya, kasano nga rod itan? Pangalantan nga iti usaran tangag kampanya, gatni. Adda pa'y dualawas pa nagkampanya. Dahil nga ro ti pampanunutag bakay. Pare ko kumanay, no sa dino ti pangalaak. Una yun ay ati kastoy. Pampanunutag. Anya nga tano isaldak pa ilang da iti balay. Anya? Un, bakit? Uray isaldak pa ilang iti bangko. Sa nabali, tano mga bakakas kansilo. Saka inta dagos. Kan makagatang tamot lang nga dagos iti lugan. Basta mga bakak lang. Anya? Promise, bakit? Narigat mo tagkampanya nga awang kwartana. Ala, adakan ka day tatunyo. No ti panagkunam kat pagsayaatan ta day ta, then go. Isaldam pay laang day to'y balay. Ngam siguraduam laang amay sublimat lakadata kalpasan ti eleksyon. Anya? Agraman ti balayaw? Kinay saldamon? Pare? Uwan, pare. Ay, nagastos talaga tagkampanya. Ay, talaga nagasto sa pare. Taagi warwaras kan sa mga amin tinagdadak kalagatan. Ha? Dahil tamo tinadamag ko pare. Uwan, pare. Putno dahi ta. Agi warwasak ngagpaiso ti kwarta. Kahit kulaang tagtugaw kas kansilor. Anya? Sa nabali dahi ta kwarta. Uray kasano kadakkel ti magastos ko ita pa nagkakampanya. Tanong mga bakak. Masubot ko amin nagastos ko, pare. Kumita akbay. Anya? Ay, una yun dahil ta kapanunutan pare. Kaslamla ko na nga aramidam talaga ang negosyo ti politika. Saan kumamot kasta pare? Saan mo takas ta, pare? Sigakit di mo. Mala, di ta ka man lang. Ay
Ay napaw, nagturod mo't anang isalda iti balayda. Nupudno day ta adamag ah. Puno day talana. Ni Danilo mat tinang ibagaan na. Ay una yan. Nagpigsa ti pakinakam na anang ilako iti lugan kan nang isalda iti balayda. Gaputa sinigurado na amang abak kas kaunsilor. Patsimot no mga abak tikaskan ko ana. Anya laki din kunakmanin. Mahirap umasa. Nakakasakit lang ng damdamin. Ibagam man kadakwada dayta. Ay kat ibagak to no maabak. Kalpasan eleksyon. Anya, ay marurod kan ka ah. Oray pa agkisiw itirurod na. Awan bibiyang ko kunakmanin. Una yan. Talaga amang namnama ang mga abak tayo aton nyo ah. Ayun maring. Sure win ka nung arod. Gaputa nagiwarwaras iti kwarta. Apay, umdas ayaday jay apang ibasaran tapno masigurado na ang mga abak. Ay, anya lakit di. Amamatan, mare. Agasam man. Ididamo, inla ko na tilugan da. Sa ita, insalda naman ng tibalay da. Ay, anya ngay nga taman ng ti sumaruno ay salda na, wano ila ko na. Ay, kit ni bakit nan ati saldana. Tapno daw sa rin na pagkampanya. Kanadapay ti iwaras na iti tao. Anya? Ay namare, asino kumangay matimayat amang gatang kinibakat na. Oray siguro ipadawat na awan mangayat. Malay natin, may mailawan. Ay, unay na biyag. Gapulang iti gagara mga habak iti politika. Maila ko kan maisalda amin nun as an arumbeng. Anya laki din ko na manin. Apay, nagunagmatanday ta pa nagsan na ay mulakay. Inton bigatan ti panagbubutos. Bakit? Makapasinay siya. Lakay, awan ti rumbang apagdanagan ta saan aya? Napan a milyon ti kwarta nga inwarwaras ta iti tattao. Iso ang masiguradok a mapagasatan ka. Ibutos da ka dagiti inwarwarasan ta. Sapay la ko mga rod kasta. Bakit? Iso asaan ka ngagsanay akasta. Gaputa awan pagdanagam kunakmanan. Anyamat ng ti kasta. Salbagit di. Awan serbit amin ang rigat kan banog. Ay, oo na yan tikastoy. Dagmaklon da ito na pasamak. Apay na abakak. Saan na mabalin da ito? Ay, nahalakay. Ribo-ribo na giti tatawin warasa kiti kwarta. Yung apay ang mabilbilang laang tibutos ko. Anya kay nga, Rod. Ala, agulibag kan lakay. Nakababain ka dagiti tattao. Saan? Saan na mabalin ti kasto na pasamak? Iti kinaadutin warasak. Nasurok lang asang agasot nilang ibutos kanyak. Manuti butantes dito ili tayo. Ala, huston lakay. Mga asim, agawindan. Uray agungat-ungat ka dito iti mano nga oras. Saan mo ang mabaliwan ti resulta ang naabak ka? Ay naapaw, ay nagmayat mo tinday ta pa nagkatkatawam. Uray saan mo nga ibagat ikat-katawa amuklatan mare. Ay, makabalag. Nag-vote buying ko naman. Yung naabak mo't latatiloko. Kagasam man, ribo-ribo na gitinwaras na kwartang manulaang dinangibutos kan ko na. Oo na yan. Dahil tati makapanatnet nga uri ang vote buying. No mo ti tao ti bangsit kan takas nga intensyon na iti politika. Awatan da ngagpaiso ti kwarta. Ngam saan damot nga ibukotos. Oo na yan. Nagturin tuman nga mina lumaban kas kansilo. Kat amo namot iti bagina. Anagalas ti ugali na. Pag nakmandamot ita,
Nalpas ana ila ko ti luganda ken naisalda ti balayda. Para makita man ti laing dano agkorre matlaang. Anya, sakti pagutangam iti kwarta to niya. Uy, kumanana. Ang mga nuad na nawadwad ako tayo. Pang-asiyo ko matapautangan dak pailaan. Ha? Pangsakakla ko may jebalay may ana isaldak iti panagkamkampanya. Anya? Ay, apeng ngamin ngayon saldam. Insaldam ka de, gaputa siniguradom ang mga baka. Ay, una yun, dayta to niya. Nana, Daytoy lat maibagakan ka. Uray ila ko kun isaldam amin, tapno laeng adda maitid mo iti tattao aso katibutos da. No di da kalat kayat, awan maaramidam, maabak ka talaga. anya? Inawat da dagiti inwaras mau, ngam saan da ka mga imbutos. Anya lakit din. Ay natunyo, iti kasta ngamin nga ugali yu iti asawam. Awan gasat mo iti politika. Anya laki din. Anya? Sika? Umuutang kanya? Ha? Anya ay kumamot ti maipautang ko ken ka. Pangaasim ko mamatan No awan na talaga ti kwartam, ang mga no addaam mo mabalin nga agpautang. Ay na, awan ti amok manang Maria. Aday ta, sinigurado yung amin ang mga abak ni Tonyo. Iso nga inla ko yung tilugan, agraman balayo. Insaldayo, gapulangi ti politika. Anyangin ita, nga. Anya? Ay, pasensyakan man ha. Ngam awan maipautang ko. In kayo umutang ka dagi jay, inwarwarasan nyo iti kwarta ribu-ribu, hindi pa nagkakampanya. Anya? Ang mga no isuda mo itla ti makatulong kada kayo. Anya laki din. Nagalas at talaga ti ugali mga babae. Anya, nagalas ti ugalit ko nam. Ay napo, no kasano ti kinaalas ti ugalit, na alas nga amang ti ugalaym. Bakbaktan ka pa'y mga raw. Anya? Ha? Ti ko nam siguro ngamin, saan ka atutupan? Nagbidot ka, salbag ka kitde. Inauna ka nga adayo ngam siya. Imbes asi ka kumatinasaysaya at ti panunot na, ngam saan mag. Si kapay laang ti mangirugrugay ti saan na pagkikinawatan. Anya? Amaw manang Linda, manipod na yan nakakaging gaita. Si kalaang tinaamamok akasta ti ugali na, nagalas ti ugalim. Hala! Pumanaw ka no di mo kayat ti makangeg pa iti saaw. Ala, no adda pa iti kayat mo nga ibaga maun. Nagbayagan, anya laki day. Ibaga maun. Pumanaw ka kunaknay! Nagtangken matan ti ulam sa albag ka, nagalas at talaga ti ugalem. Ha? Maalasan ka iti ugalik? Ngam di tarupam saan? Anya laki day. Masalbag ka! Unay kamatan bakit? Dagita ko maamot at iliklikam, timakiap-apa. Anyat kayat mo nga aramidag, baybay aklatan kasta ka de. Bakit? Saan mo tadakas ti panagpakumbaba kahit? Adda basol mo. Adda mo basol na. Ngam no ko nam asika tinanaknakam ngam isaw. Di si kandag pakumbaba. Kas lang deta bakit? Ay saan? Itaapanawan, saanan nga uso ti agpakpakumbaba. Nang rona no adamat rights ako nada. Anya. Kahit anya ko mati rights nga ilablaban mo. Ah? Adayo abak bakit ka ngam ni Estela. Nagalas akita na makiap-apa ka. Ay basta, nagalas no nagalas. Awan bibiyang ko kunak tumay. Anya lakit din.
Di pala kas dito ugali na yabak. Naglang nga makiapa. Saan ko kumamat at utupan? Ngam aglablabas mga minon. Makapahay blood. Rupa na pailam, ha? Di mo pala nga rot inako. Timbarsak mo iti derastap nagnak. Ay, adan to, mare. Saan laakas ta ti mapadasan na kanya no talaga at pagpungpungtutan na. Ay, wala mare. No, kasapulan nga kami ti pagnakman na, di ikam. Awan ti bakit, no darasudos man. Nakalalaing asumao. Unang no perfect. Ha? Anong perfect ka dyan? Kasano ba ta nagbali na perfect ni Inang Linda? Anya lakit din. Linda, bakit? Anya ka nita ito ipupos mo iti Facebook. Tila adda nga ipupos mo, may. Anya? Pasagid ka pasagid iti Facebook. Kaslam la ipaspasin mo daag ngawan apulos at adal mo iti kastangar aramidam. Ha? Ay na bakit? Noon yaman ti saan nyo ang nagkinawatan kini Stella. Gusto ko man. Sana kas tatar aramidam. Pus ka pus iti pamasagid iti Facebook. Ay, awan bibiyang ko. Kaslasaan ka bakbakitan iti kastangar aramidam. Anya nga iti kahit asawan na gito'y ipupos mo ama ipapan iti saan al legal nga gasawa. Ah, Anya nga'y matirupam, no saludsuden da ka, no legal ti panagasawa ta. Saan? Tana ikasar kamot ididamo nga asawam. Iso asan at ilay pupos mo mat kuma, naimbag ni Linda. Tauray ko namon amay kadwa ni Lando alalaki iti biyag na. Ayos lang, ta saan mat anay kasar ididamo. Kastamot ni Lando. Ngamdatangay ko ma. sumardang ka man si Mario. Anya kamatan bakit? Nasaya at lang arudan ti bagbakin ka. Ngam kastapay lang ti sungbat mo. Anya laki din. Anya mo to ni Manang Linda. Tila adda nga ipopost na iti Facebook. Ay, naku namon, mare. Pasig mo't at pamasagid ti ipopost na. Isupay tinamat nga rod may diretso iti tao. Apas pasagidan na. Oray saan nang ibaga amuklatan ano asino. Ha? Na Estela isulangat ti latest at kinaapa na. Tiyawan ang pain. Bakbak kita naman nakiapa. No apay mo't dayjay abakat anya? Ado, ti apa na. Amin sa mo't akatrabahuan. Kan kaaruba na, kaapa na amin. Kasta talaga tinagalas ti ugali na. Kita amket awan gagayim na. Gapoy ti kasi ngamin nga ugali na. Basit laba nagpadakilin na. Ay, una yan. Bakit ngam super acting unprofessional. Iso lang ti bakit ngam amo ka kasi ti ugali na. Anya lakit din. Nakitak dagiti post na. Anya lakit din. Anya nga tano ag-post ka mo tap na makita na. Oho. Saanan, mare? Kasla kami lang ang agpada iti panagpampanunot no aramidak dayta. Sa bagay mo't kati bayamon, tago mga ag-post. Sapay pasig ap masagid ti ipopos na niya. Talaga bakbaketan nga awan na pulos tinasaya at asursuro na. Ay, naku namon, mare. Talagang awan sursur na. Tanoad ako ay sana kas niya ati ipupost na. Una, no addapay ko matikayat na nga ibaga kanya. Di umay ijay balay mi, takasarita nak itinasayaan. Saan ko maakas ta a post. Di na pay lang arod ipost tinagan kan rupak tap numap na. Mabuting matlakad ni. Patsyo matdayjay. Nalaing laga sumao, ngam takrut matlaing. Ay, lakit din. Kaya lagi din. Bigbigat pa lang. Nga magsasaron umat ng tipos mo, Linda. Kat, anya ko ma, iso nga rod ti kayat ko. Apay nga minaya, bibiyang mo nga men. Anya. Ay na po, Linda. Unak ba't king kaasarda nga mon ti pasagid iti Facebook. Ha? Amom di kas nangar aramidam.
Ipakpakitam laang awan babayin mo. Kunak manin. Sakpa hindi mababay ni tigas tangaramin mo. Anya ka ba't kan? Ay, basta. Facebook ko da ito. Awan ti bibiyang mo no anya ti kayat ko nga i-post. Anya. No kaya da ka diag post damay. Awan mo mang iparparit. Anya lakit din aya. Unay dahi na paragpampanunot mo si Alinda. Bakbagatan kan. Ngam di mo amo ti mabagbagaan. Amok ti aramidag. Kun amok ti post ko. Iso asar dengan nagsika Mario. No awan na sayat nga ibagam. Pumanaw kan dito isang wanak. Ta mga numayraman ka iti pungtot ko. Pauna yan, bigbigat ngam agkakanat tipos na tayo bakitan. Wanya rod tatang, nakitak mo't ladagita post na itay. Anya laki day, kaslasya na bakitan ako na. Wanya rod tatang, ay, pasig pa'y matapamasagid dagiti ipopost na. Apay, saan nga ta adilawon nila kay na dagita? Dilaw na mo't siguro Ta saan damot kiding agpada iti panagpampanonaw. Nga mamamutan ti ugali ni Linda. Ay, bakitan adi na kaya't ti mabagbagaan. Ay, una yan. Pasagid na pasagid. Ngam kaslabagi na matlaang ti pangibagbagaan na. Anya? Katuan mag, pasagid na pasagid, pause a pause. Ngam kasla i-describe na lang ti bukod na bagay. Ay, dilagbayin ti awanan bay na babae. Ay, kasla saan nga rod abak-bakatan. Isulaang ti agpopos iti kakasta. Di na amapan kasarita day tatawa paspasagidan na. Saan ko maapasagid apasagid? Ay, nalakit din. Ay, siyak lang tikas-kas na jawab, bakit han? Tutupak ko nagtungo eh. Ay, mapunpunwa anak nga rudan, mare. Ngam agtap-tap pelak laang. Numabalin, huston di pa nagsinong bat mi din. Diyak kayatin ang maulit pa eh. Angam ne, amin mo na post na iti Facebook at sikamot na ti paspasagitan na. Bayamon Uray man no pasagid a pasagid. Basta saan nakasagsagidan. Tatong paak ko naktumag. Uray man no inauna kanyak no bastos man. Ay mo na mare. Ampay kit din apay bay ampay langay. Tungpa mo natap na gnakam. Bakit ang awan sursuro na? Abay, talaga ka di asan ka makadlaw, Linda. Apay, anya ko matimadlaw ko, Mario. Amin na tao dito lugar tayo. Ibagada akasla saan ka kano abak-bakit ang ditar aramida. Anya? Aging gaita, saan ka paila nga sumarsarda nga pasagid a pasagid iti Facebook. At pa yung tinag-commentin ka. Una na iti comment na, very unprofessional. Nga saan ka paila nga nagpanunot mo? No addaman ti rumbang nga agpanunot. Isuda, saan asyak? Anya. Kas iti kanayon ko nga ibaga. Facebook ko da ito eh. I-post ko ti kayat ko nga i-post. Kano kayat damat, di ag-post damat. Awam mang laplapad. Anya laki din. Talaga asaan asumardeng ti loko. Agkakanatlat dagiti pamasagid apos na. Saan nga ro na mamuma? Ibabas na pa yun ng ay, sige lata. Siya kumanmat nga ro, tagpost. Anya nga mo ti-post mo, mare. I-post ko ang naglaka ti mangipapan, nubagi ti pangibasaran. Anya, ay sos, matamaan at ibagis na repost mo na ita. Uray pa'y mairaman ang matamaan dagiti bito kakaskada atay na, ha? Awan bibiyang ko. Manumutan alawas asaan ko ang pinampansin dagiti post na ngam aglablabos matan. Ala, i-post mo ta mabasa na. Apay, iso lang ay ti amo na ti ag-post. Anya lakit din.
Nalaka ti mangipapan no bagi ti pangibasaran. Ti awanan pa'y na babae. Anya da ito nga ipopost na iti Facebook. Anay ko, apayan ngay. Marigatan akmatan nga umangas. Mario! Mario! Papayag. Marigatan akmatan nga umangas lang ay nagsakit ti barukok ko. Anya? Abay, at tangatanakan mo anay kontra iso akasta. Awan ba't lakay? Pang-aasim ba't ipan ako ninyo ospitala. Ang mga niya pa'y ti mapasamak kanya. Sana ka makaang sa nasayaat. Mala, mapit lang bakit? Mapit lang. Nakababay lakid di day tapakay si istorya am si Kalinda. Dahita ti mag-anab mo. Naglaing kang agpasagid. Ngam ita, tas ka tinapasagidan. Oray la iso ti paka-ospitalam. Ha, anya laki din. Ala, gusto ko man nalakay. Agkakapsutak lang arudan ng sao kapayla nga sao. Ay na, saan ang agsasaw di kastoy? Namum kumamot ti mabagbagaan, bakit? Agasa man day tanga aramid mo. Saan ka ang nagsarsar nga pasagid a pasagid iti Facebook? Ngam ita ang nakabasa ka mo iti post da? Nangirnag ka lang araw, anaming pinsan. Gusto ko man lakay. Ikarik, saan ako nga post iti pamasagid iti Facebook. Promise, agbalbaliw ako. Salbag kiti deta damag. Ito lang man nga dakastaan na pasamag dito lugar tayo. Ay na, jakmet pagarupan akas di gayam tinapasamak kan kwa na. Kalpasan anabasa na ti post ko iti Facebook. Una yan. Naimagkit di, to sana natuluyan ti loko, bakit ha? Kat, at dapay met ako no, ti gundaway ng agamiris, sikam. Agamiris pa nga tatikas di nga style tao. Kasla saan mo din Pasagid a pasagid iti Facebook. Ngam ne, idi isumat tinapasagidan. Na ospital pa'y. Anya lakit din. Sa pela kumaatag panunot mo din tiyawaran bae na bakbakitan. Kulam lang kami no, pakaydayawan na launa iti panagpaspasagid na iti sokmed. No di kat pakaybabay na. Nanggigigil ako masyado. Ano? Kunak idi abaybay aklatan. Nga makapapuno ngamin. Basol na maglaang. Gusto lang, Mare. Awan rin ba nga pagbabawya, may tinaramid mo? Anya lakit dain. Nakababain mo tanday ta adamag. Ay unay ngamin daya alinda. Na ospital, gaputa marigatan nga umangas, gapoy tinabasa na iti Facebook. Natamaan iti kastaunay. Iso anarigatan na nagangas. Naimbag pa'y kidi tanarigatan laang. Saan na kita nalipatan? Anya? Katuan agyaman pa'y laang Ta saan anatuluyan ko nakmanan. Tano na pasamak dayta ay na nakababay na pakaysistoryaan dayta. Natay laang. Gapuan ng girnad iti pamasagay. Makapaulag. Da kayo at talaga, tatang. Pudnaw ti ibagbagak anak ka. Iso asaan anasaya at ti pasagid na pasagid. Tano jay tao matlaang anagpasagid. Kad nasagid ti batikulang na. Ay awanag. Pati panagang angas na kat maapektaran. Anya lakid dain. Na, si kamot gayam, Linda, Manang. Kumusta ngayon, ti panagangas mo gayam? Mayat ka din? Makaangas ka din, anaimbag?
Ay, kwa. Agpusak manen inton madamdama iti pammasagid. Agsagana ka tamangan no saan mo manen amakaya kat maospital ka manen. Anya? Ay, sikakit di mo't Estela. Ala, huston, kat pakawanan na kumano naglablabesak iti panagpaspasagid ko iti Facebook. Ha? Amok ka naglablabesak. Kan nagbalinak amaag iti kasdyan nga inararamid ko. Imbisa kasarita ka kuma iti nasaya at ngam indalan ko iti pamasagid iti Facebook. Ni, nakakaskas daaw man ta na panunot yun dayta. Namiris ko idadak iti ospital. Pudnuti ko na ti kaadwan. Nakababain day jay apaka istoryaak. Iso nakaamiris akon Estela. Nasaya at nga rod ano kasta. Sapay la kumatag na nayo ng dayta a panagamiris yung. Tapno saan manen ama ulit tinapasamak kada kayo. Mình có cái lịch. Tao có anh không anh? Rồi, để chuyện cười đi em. Ấy là cả chuyện cười để mắc cười đó. Đừng cười nữa. Mặt cái vui vô, anh tập trung vô. Rồi, thằng bật cái đi em. Mắc cười quá. Hỗ trợ đối ưu tài khoản, cài đặt chính sách cho nội dung, giữ chi phí kinh doanh tại thỏa thuận, áp dụng các biện pháp công nghệ để bảo vệ quyền nội dung như tạo SAC code để bảo vệ bản quyền trên nền tảng kinh doanh kỹ thuật số, sử dụng khai thác kinh doanh và phân phối nội dung để tối ưu doanh thu, đại diện bên A làm việc với Facebook và các đối tác quảng cáo. Đi rồi. Đọc lên, đọc. Cứ đọc lên. Miễn trừ trách nhiệm, bên em được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp nội dung của bên bị xóa bỏ. Xuất phát từ chính sách chung của YouTube về những lý do dẫn đến tình trạng đó không xuất phát từ lỗi ở bên A và những trường hợp khác do pháp luật quy định. Bảo mật các bên. Cười luôn. Lỗi nha. Kênh phân phối là những hình thức cụ thể của các kênh kinh doanh trên phạm vi toàn cầu. Các website, nền tảng trực tuyến với kênh kinh doanh qua mạng internet. Các nhà mạng đối với kênh kinh doanh qua mạng viễn thông, các ứng dụng application đối với các thiết bị điện tử. Kênh phân phối gồm nhưng không giới hạn bởi YouTube, Facebook, iTunes, Apple Music, hàng ngày. Nhưng mà quay lại được cũng mất cười quá. Trong trường hợp phát sinh Đúng rồi, sao miệng cắt này? hai bên cùng ký kết phụ lục hợp đồng. Áo miệng to à? Bên D là đơn vị sản xuất, chủ sở hữu và có quyền sử dụng các sản phẩm có nội dung về giải trí, phim, video hài hước. Có mong muốn được bên A chấp thuận. Các bên cam kết bảo mật tất cả các thông tin có được biết được khi thực hiện hợp tác và toàn bộ nội dung của hợp đồng này, tuyệt đối không công bố, không tiết lộ, không cung cấp, không trao đổi bất kỳ chi tiết nào trong hợp đồng của bên thứ ba trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng và và cả khi hợp đồng đã chấm dứt, trừ trường hợp phải sử dụng làm chứng cứ giải quyết tranh chấp hoặc theo thỏa thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Rồi, vậy thôi. Quay ít à, có mốt quay hết trơn cái gì. Thì cái này hiện tại là đang giọng nữ, bà này giọng nữ nhiều, mốt qua cái khác thì giọng nam thì đó. Nhưng mà sao quay ít là quay nhiều ta? Giống như